Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mu minsi ishize nibwo twabagezagaho uko iki gikorwa cya Miss Rwanda gikomeje kugenda, uko amatora y'aba bakobwa bagera kuri 37 akomeje kugenda muri iyi minsi kimaze gitangiye. Duheruka kubagezaho inkuru y'uko amatora ameze, umukobwa wa mbere ari uwitwa Ingabire Esther uhagarariye intara y'Uburengerazuba ari we wa mbere, yakurikirwaga n'umukobwa witwa Mutesi Doreen, ariko noneho ibintu byaje guhindura isura nk'uko namwe mubyibonera. Ubu ngubu umukobwa wa mbere turi kubona ni umukobwa witwa Kabagema Raila. Kabagema Raila afite abamutoye kuri SMS ni abantu 3677 kuri SMS. Online abamutoye ni abantu bagera ku 12667. Tubibutse yuko aya amajwi ahabwa aba afite agaciro cyane, ni amajwi yo kuri message SMS, kuko amajwi yo kuri message agenerwa 70% y'amajwi yose uyu mukobwa aba yagize tuyateranyije. Ni ukuvuga ko andi majwi ya online yo aba afite 30%. Niba ufite umukobwa uri gushyigikira, gira vuba umushyigikire hakiri kare kuri SMS, kuko buriya SMS igira 70% by'amajwi yose umukobwa aba yagize. Umukobwa wa mbere rero ni Kabagema Raila, nk'uko twabibabwiye, amajwi yo kuri SMS 3677. Online afite amajwi 12667. Afite imyaka 19, ahagarariye umujyi wa Kigali, nimero ye ni 11. Umukobwa wa kabiri ni Musango Nathalie. Musango Nathalie kuri SMS afite amajwi 27739. Online akagira amajwi 12503. Ahagarariye umujyi wa Kigali, nawe imyaka ni 22, nimero ari gukoresha ni 19. Yarangije University Business Management and Entrepreneurship, nibyo yize muri university. Uwa mbere we Kabagema nawe yarangije university mu ishami rya medicine cyangwa se ubuganga. Uwa gatatu ni Umutesi Umutesi Leya afite amajwi kuri message 28309. Online akagira amajwi 7505. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka ni 22, nimero ye ni 27. Nawe yasoje universite, cyiciro cya gatatu cya universite mu bijyanye na Travel and Tourism Management. Umukobwa wa kane ni wa wundi Mutesi Doreen duheruka ari ku mwanya wa kabiri, ariko ibintu byaje kwisubiramo, abantu bakomeje gutora abandi nawe batamusize. Gusa muri uko kumutora byaje kurangira ageze ku mwanya wa kane. Mutesi Doreen kuri ubu ngubu afite amajwi kuri SMS 23508. Online akagira amajwi 7422. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 20. Yasoje segonderi mu ishami rya accounting. Umukobwa wa gatanu ni Ishimwe Sonia afite amajwi kuri SMS 23579. Online afite amajwi 6872. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 18, nimero ye ni 10, niyo nimero ari gukoresha. Yasoje segonderi mu ishami ry'imibare, physique ndetse na geography. Umukobwa wa gatandatu ni umukobwa witwa Uwase Kagame Sonia. Kuri SMS afite amajwi 15793. Online akagira amajwi 3736. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 20, nimero ni 34. Akaba yarize
icyiciro cya mbere cya universite mu ishami rya marketing. Umukobwa wa gatandatu umukobwa wa karindwi ni umukobwa witwa Ingabire Esther, duheruka ari ku mwanya wa mbere, ni uwa karindwi ubu ngubu. Afite amajwi 15,340 kuri SMS. Online akagira amajwi 3,838. Agarara intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 6. Yasoje segonderi, yize ibijyanye na history, economics na geography cyangwa se HEG. Umukobwa wa munani ni umukobwa witwa Akaliza Amanda. Akaliza Amanda kuri SMS afite amajwi 14,790. Online akagira 2,718. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 24, nimero ye ni 1. Yasoje cyiciro cya kabiri cya kaminuza, bachelor's graduate international relationships, niryo shami yize. Umukobwa wa munani ni umukobwa witwa Mugabekazi Asma. Mugabekazi Asma afite amajwi 13,276 kuri SMS. Online akagira amajwi 5,380. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba intara y'Iburasirazuba, afite imyaka 21, nimero ye ni 17. Amashuri yize: umwaka wa gatatu university student, akaba yarize hospitality and management, niryo shami yiga. Umukobwa wa 9 ni umukobwa witwa Umwari Diana. Umwari Diana kuri SMS afite amajwi 12,920. Online akagira amajwi 5,608. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 31. Amashuri yiga: mu wa kabiri university, ishami ni finance. Umukobwa wa 10 ni Ingabire Grace. Ingabire Grace online afite amajwi 3,422. Kuri SMS akagira amajwi 11,595. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 25, nimero ye ni 7. Amashuri yize ni university, ishami ni dance with a concentration in globalization, philosophy and psychology. Umukobwa wa 11 ni umukobwa witwa Isaro Lolita Benita. Kuri SMS afite amajwi 6,621. Online akagira amajwi 5,425. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka ni 20, nimero ni 9. Amashuri yize ari mu wa mbere university, ishami ni applied economics. 11 ni umukobwa ukurikirana Umutoni Witness. Afite amajwi kuri SMS 6,953. Online akagira amajwi 2,788. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 20, nimero ye ni 28. Yasoje segonderi mu ishami rya customs and tax operations. Umukobwa umukurikira ni Mugabe Sheila. Kuri SMS afite amajwi 6,613. Online akagira amajwi 4,376. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 16. Yasoje segonderi mu ishami rya biology, chemistry and geography, BCG. Umukobwa umukurikira ni Muziranenge Divine afite amajwi 5,248 kuri SMS. Online akagira amajwi 3,293. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 21. Yasoje segonderi yize ishami rya physique, chemistry and
Mathematics PCM. Umukurikira ni Uwase Fiona. Uwase Fiona afite amajwi 5788 kuri SMS. Online akagira amajwi 2018. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ye ni 35. Yize ari mu wa gatatu university, ishami ni business marketing. Umukurikira ni Ufitinema Berline. Ufitinema Berline afite amajwi 3515 kuri SMS. Online akagira amajwi 2930. Ari mu wa kabiri university, yize ibijyanye n'amategeko cyangwa se law. Afite imyaka 21, nimero ni 24, intara n'amajyaruguru ahagarariye. Umukurikira ni Kayirebwa Marie Paul. Kayirebwa Marie Paul kuri SMS afite amajwi 5005. Online akagira amajwi 3379. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 24, nimero ye ni 13. Amashuri yize ni segonderi, ishami rya tourism and hospitality. Umukobwa umukurikira ni Uwase Nkusi Linda. Nkusi Linda kuri SMS afite amajwi 5570. Online akagira amajwi 2516. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, imyaka ni 21, nimero ni 32. Amashuri yize ni segonderi mu ishami rya literature, economics and geography. Umukurikira ni Karera Cressy. Karera Cressy kuri SMS afite amajwi 4048. Online akagira amajwi 4141. Ahagarariye intara y'umujyi wa Kigali, imyaka ni 23, nimero ni 12. Amashuri yize ni final university student. Ari muri university. Ishami ni environmental planning. Umukurikira ni Uwimana Clementine. Clementine afite imyaka 21, nimero ni 37, ahagarariye intara y'Amajyepfo. Amajwi afite kuri SMS ni 3729. Online afite amajwi 4629. Yize segonderi, ishami rya accounting. Umukurikira ni Umutoniwase Sandrine. Umutoniwase Sandrine kuri SMS afite amajwi 4717. Online akagira amajwi 2229. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ni 29. Yize segonderi mu ishami ry'ubugeni art. Umukurikira ni Ingabire Honorine. Ingabire Honorine kuri SMS afite amajwi 5013. Online akagira amajwi 1208. Imyaka ni 23. Ahagarariye intara y'Amajyepfo, afite nimero 8. Amashuri yize mu wa mbere university, akaba yarize hotel restaurant management. Umukurikira akaba Akeza Grace. Akeza Grace afite amajwi 4278 kuri SMS. Online akagira amajwi 2723. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 20, nimero ye ni 3. Yize segonderi mu ishami rijyanye na history, economics and geography Hague. Umukurikira akaba Teta Larissa Keza. Teta Larissa Keza afite amajwi kuri SMS 3419. Online akagira amajwi 3595. Intara y'Amajyaruguru ni ahagarariye, afite imyaka 21, nimero ye ni 23. Umukurikira akaba Mbanda Godwin Esther. Kuri SMS afite amajwi 3272. Online akagira amajwi 2849. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, imyaka ni 18, nimero ye ni 15. Yasoje segonderi mu ishami rya Hague, history, economics and geography. Umukurikira akaba Akariza Hope. Akariza Hope kuri SMS afite amajwi 2949. Online akagira amajwi 2398. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba,
imyaka 20, nimero ye ni 2. Yasoje university mwaka wa 2 ishami rya procurement. Umukurikira akaba Uwera Aline. Uwera Aline kuri SMS afite amajwi 2153. Online akagira amajwi 3158. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka 22, nimero ye ni 36. Amashuri ye mu wa mbere university ishami rya hospitality and tourism management. Umukurikira akaba Umunyurwa Melissa. Umunyurwa Melissa afite amajwi 1909 kuri SMS. Online akagira amajwi 1938. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 21, nimero ni 26. Uyu mukobwa akaba yarasoje segonderi mu ishami ry'imibare chemistry and biology MCB. Umukurikira akaba Mutesi Dorine McQueen. Mumbabarire, Dorine McQueen. Dorine McQueen afite amajwi 1850 kuri SMS. Online akagira amajwi 1312. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba imyaka ni 18, nimero ni 4. Yasoje segonderi mu ishami rya physique chemistry and biology PCB. Umukurikira akaba Kayitare Isheja Morera. Kayitare Isheja Morera afite amajwi 1068 kuri SMS. Online akagira amajwi 2279. Intara y'umujyi wa Kigali ni ahagarariye imyaka ni 19, nimero ye ni 14. Yasoje segonderi mu ishami rya MPC Mathematics, Physics and Computer. Umukurikira akaba Gaju Eveline. Gaju Eveline SMS afite amajwi 1253. Online akagira amajwi 1523. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 21, nimero ni 5. Amashuri ye cyiciro ari mu wa 3 university ishami ni business management. Umukurikira akaba Umwaliwase Claudette. Umwaliwase Claudette amajwi 963 kuri SMS. Online akagira amajwi 1720. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 21, nimero ye ni 30. Ari mu wa mbere university yiga marketing. Umukurikira akaba Uwase Aline. Uwase Aline kuri SMS afite amajwi 699. Online akagira amajwi 1625. Ahagarariye amajyaruguru imyaka ni 22, nimero ye ni 33. Amashuri ni A1 Diploma in University. Yasoje icyiciro cya mbere cya university mu ishami rya hospitality management. Umukurikira akaba Musana Hens Teta kuri SMS amajwi 703. Online 1033. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 21, nimero ni 18. Amashuri ni segonderi. Yasoje ishami biology chemistry and mathematics MCB na MCB. Umukurikira akaba Teta Cynthia. Teta Cynthia kuri SMS ni 347. Online 925. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 21, nimero ni 22. Ari mu wa mbere university ishami ni travel and tourism management. Umukobwa wa nyuma tujye gusorezaho ni Umunyana Divine. Umunyana Divine afite amajwi 491 kuri SMS. Online akagira amajwi 528. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 21, nimero ni 25. Amashuri ari mu wa 2 university ishami rya finance. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250 kugira ngo amakuru yacu yose tubagezaho mujye muyagezwaho mu ba mbere. Mwibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo mujye muhita mubimenyeshwa. Turakomeza kubagezaho uko iri rushanwa rirakomeza kugenda. Ku masaha nimugoroba tuzajya tuyabagezaho saa 11 mujye muba mwiteguye ko turabagezaho Miss Rwanda. Turabashimiye kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu.